Konrad Sangma, Menteri Rangba Kejela, Larai Bantung Arngut ki Deputy Chief Minister, Kakin Hun Menteri jong ke MDA 2, Pat Kawai ke Menteri Kentai. Kubor ke Bayok Lum ke Yatho, Bawa MLA, ke Pun Ursla, Ubak Preston Tensong, Bat UMLA ke Nartiang Constituency, Ubak Sniawbhalang Dhar, ki MLA ke NPP, kin Shimsmai kum ki Deputy Chief Minister Kejela. Ke NPP hakni ke kenti kan bat haduk pratali ki syuki menteri na ki khat artali. Kin hun menteri thammai ke kintop yo Konrad kumu menteri rangba ke jela naloru MLA jong ke Ronggara Siju Rakam Sangma UMLA ke William Nagar Marcos Marak UMLA ke Phulbari bat speaker barim ke jela U80 Mondal MLA ke East Shillong constituency kong Amperin Lyngdoh but MLA ke Raliang constituency umar coming one emban. Naga UDP MLA ke West Shillong ba Paul Lyngdoh but MLA Cleariat ba Kyrmen Shylla. Naga BJP MLA ke Penthor Khra AL Heng but MLA HSPDP Namat Hat Rashan ba Shaklir Warjri jong keseng HSPDP but QA pat iban Shimsmai akah nyotrik uniu benai.